ngasi se ai gari se khoi gi off road mapa amda gari khoi gi haidi off road haidi gari ki lambi kitang phattaba mpham jaga amda poraga gari se ina magi suspension je kitang test tawning ba habitara ado suspension je kamai to ge habdo mayam jangmina se na ingasi sigi video se semjabane ado yengasi ado video se subscribe tawdaba yaurgadi subscribe to sanbihoro asumba gari ga mari leinaba content jing ai mathang puraga dum laksage mayam gi damakta so mayam adudi video se haurase gari se ji haure gari se thauba haure da gari se sai bau di lambi se dum kharga phari go da ji khara lambi se as si gari se adum suspension adum sidi yam sathi na nungai re hai yar kaisu problem lete suspension ko adum gari se adum phadana haidi yam kana su haiba khotpa haiba do oide ko seat belt pharo hai seat belt phawdre ma'am mapi gani seat belt phajan ge adone se gari se suspension je yengbiu lambi rom su amdang khar kapiu to se lambi se kitang phattaba hore ko kaisu yam ka hena khoi gi nuai taba haibadudi oidre suspension je am thina nuai re haibi dum yare ko ado sigi gari se kenone magi ground clearance se kenone lai se 187 ko ni ko ground clearance ado adum design oi yam kana name basu oidre yam kana wang basu oide ko ado sidagi hena wang me am lai ri ado si dum off road ki dum khara dum nungai do ba magi kenone ground clearance dum wangi ko suspension di yare ado kasu thodo ko hanya electric suspension gi damak tadi sida ada masi se ai dum driving review masa amtang jo ai meam da hangan jage na tor ko ne gari gi visibility ko sudum nungai re dagi steering gi response nungai re steering se akhoi gi amna light oiba akhoi gi keno dudi oide yam light oidraga su khoi marak ha betare ko adum off road thauba da yam light oiga su nuai te dana ko aduna si city drive ta su adum jai da se ka su yam lumba khopa ama adum di am ta oidre tu si suspension ji am thina nuai very smooth ado kanagumba gari se akhoi gi off road kumba khara adum sina gadobo gari ko aduga mamanju yamna tangdaba akhoi affordable price ta adomna yengbining be lairaga su haiba gari si consider tawda kasu haidi nuai taba kasu lairoi na ai gi site gi ai maikai digi thamninge gari si yamna tang basu nate adum magi price ki value je yeng kanda lairiba feature sing ji ga ko adum chane ado atei hatchback mayam lai go si price range da ado adum hatchback ki hek on taina bada SUV oina pamba sing damak tadi si je na hena phabraina khalle atei SUV mayam lai adudi moi di maman je akhoi gi tongan ba 910 ko 910 adagi 11 12 to 20 baugi marak sida SUV mayam ama lai khre ado khwai dagi kenoda lowest range ta high drama gi price value je 678 faugi manung da leiba SUV adom na jengnya gadi sigi SUV type ko sigi keno simadi consider tawa sumgane na khale ado magi service network ko adum yamna marang kaina akoi somdadi keno da budi amadi leire do topa service center je di leitri ko ado yengje ai sigi servicing gi keno su ai mathang ai cover tawjarake servicing kamaina response tawi
hospitality kamai tawi ko ade akoi da customer as a customer da kamai na makoi na treat tor ko khopa adum ai myam do samlapa adum ai video sudum ai myam dum khangan jarake ada ngasi gidi ngasi gi haise sigi akoi gi driving experience da kagi visibility ko adagi suspension adagi magi manungi spacious ko nungai amna koi thauda yam easily koi da comfortable yam laina ka tare nungai han bai tare uncomfortable feel do koi da sungli le hende ha tare gari se adagi sitting position si bonnet loin ma udum ui som som mi olo yo bonnet sitting position da koi na sidai visibility je phajana ui ko yam nungai thauda gari se ado sini adagi si driving mode chu koi gi sida makal ani yawe city mode ha banga adagi kaino eco mode ha na manga ado animak phajana khoina sina badam khoina sina ni mong sina ba yare abidi city drive to na city thobi rani ado highway da na eco mode dum thobi rani ko ado sini yam nungai ba haibta ai chu haipet kaino baleno ga i20 ga dei khara matam khara thorome ado moi ga yengna ru matam da khoi gi kaino se khoi gi accelerator adai clutch ko ado sigi kaino se su dum yamna nungai ba su dum oi ko atuga khoi gi ka hapta ra magi khoi gi kaino se brake se kamai to ga kan da net pa kan da yamna khoi gi i20 oi da na kitang net pa da jang long no phai da na si gi sinam kitang kaino to ha ba ta ra kitang nation ba masang ba kitang deep oi ba ta ra mai kaino se ko adum ba ma le aduga plastic am thina no re plastic very smooth ko yam nungai re yam comfortable oi ko adu ne si kachu thodok pa kaino lai te tai di yam nungai gari dre adi steering yamna nungai ba position da dum tilted adjustable da dum yai ko yam nungai gari gi de aduga koi gi speed se inga si ba da 50 60 maximum akoi 50 60 ba de thaure adagi hena ai thaudri gari se go ai keno han ba go ba ga engwan da kitang sigi keno to full keno ma confidence ma kitang wale aduna ai adu ba di thaure adu ba da gari da koi gi kitang koi gi gari da confidence mang ba khot ba ga de adu ma use ba di kem ta apong da laite go adu gari gi di am noi adu ma si ma gi price range se de yeng ro ga di it's big thumbs up ka adu ne ta ka shoot do kwa ngai laite adu gari gi dashboard ka solid oi gari da si ma koi da wakan da adagi thauba kan da so koi da wakan da go safe oi bagi nungai ba feel ama so dum phaujai go haidi gari asidi ai khatang na te ai gi family pur ga sala ka doi ni ko aduna aduma matam da su engon da sa da nungai ba thaubu da su nungai ba amadi phaujai ko maram di ai se safe oi ba ma pham ma da pham ma ga ai gari thauri ni ha ba duna wakan da khanja ba da aduna engon da kitang nungai sa ba amdi phau ado sini smai taw gari kenos okay mathang ai video kagi gari gi si gari se na consider kari gi damak ta tawri bano kari gi damak ta lairi bano hai bi ki matang lai video ma ka kai semjara ke me amda adu su yeng mina se ko ado video se like share so na tawira mo